Үтүү күнүнен күндү куяр сетебиннеге бигини көрөрүстер серкир күндү көрөнчүлөр бит. Аспы сылды дүрдүнен кырый сетте 15 сылын билетейик бит. Бу сыл терчитинен нехелек битигер арас кабаннаак терехиннер үлелер утулуптура. Бүгүн биги дойдуут тугар турбаспыт жомут сыртыгааттырын өдитер. Келер күлүнага тердер, кепсигер сыртатар сылда оңлуут. Иван Михайлович Павлов өдүбүнү кинигетин кенегега билихиннере бит. Чурупчулугун болгур нелигин бочотта голоктоого сери битерене саха сыр үтүле гучтала Платон Алексеевич Аюнский атына сударственной премия лауреата Котугус улус орден кавалера Иван Михайлович Павлов төрөбүтү сүйүс сылгырналлаак өйдөбүндүк кинигени мустар 9 күнүгер алагар нехилеге баксы нехилегер туттарда Ағадойду улу серитигер олохторун толук урбут виде дулақтырбыт керестергер. Өйдебүнні кинеге тақсыдыр үлелеспит, сыратын урбут. Иван Михайлович Павловка мақтал истентылдарын білдіребит. Кинеге көлөнеттен көлөнеға келер кенчәрі чаттырбытыгар. История кәрейді болан үйлерге өте қолы болуқтун.